Lakhipur Online Putoksaba Agas ki tangkun mathoy Irai numit ki Khomjinba Pao tabirase Ahanbada Maroi Pao Silchar Rongpurda Jubaras Bir Tikendrajit ki mitam maikum hangdokpagi thoram hayeng thangjan mita pangthoklagani Manipuri lona Bharat Sangbidhan ki nipan suba tangkakta chankiba numit puning singduna Assam ki mafam kayadasu kuntra manga suba Manipuri lon numit paksana pangthoknakre Facebook Literary Group Seirengi Iren Bung amasung wari masagi taibangna kumsi chahigi mana phangadaba singi ming lauthokre Meghaloi da Assam gi garida amanga tathokan ki haibagi mayokta Jorabata Assam gi driver singna lambi thingjinbagi khongjing chathakre amasung Barak Turel Maril da pusilakpa lupa crore kuntaret romgi oigedaba nisagi polam kaya miyoi taru kaloinana Assam Rifles na phare Hojai mapung iba pau tabirase Bir Tikendrajit Memorial Committee Rongpur Manipuri Youth Front of Assam Maifa Silchar United People's Front UPF Manipur amadi Pauna Club Rongpur Part 1 na punna silangduna Kasar Jilagi Silchar Rongpur Part 2 da hayeng Agas ki tangkuni thoi thangjenimit ki ayuk ki pung mapan taba matamda Jubaras Bir Tikendrajit ki mitam maikum hangdokpagi thorom pangthoklagani Hairiba thorom asida Manipur gi hanagi mantri amadi hojikna sekmai SC gi MLA oiriba Haikham Dingona athoiba mitung oina saruk yaragani aduga Bir Tikendrajit Memorial Committee Rongpur gi President Thangjam Tomalna mifam mapo oibigani thorom asida Udharbon gi MLA Sri Rajdip Golana akhanaba mitung aduga Jiribam gi Social Worker Namairakpam Buddhachandrana thoidokpa mitung oina saruk yaragani Ikai khumnajariba mitung singi manungda United Committee Manipur gi President YK Dhiren UPF Manipur ki President Nongthombam Rupachandra UPF Manipur ki Advisor Khomram Ratan Pauna Club Rongpur ki President Khundrakpam Biswajit Land Donor Rongpur Part 2 ki Ningombam Ongpi Promila Devi amadi Maifa ki President Thangjam Projen Sarugyaragani Thoromasida Pauna Club Rongpur ki General Secretary Moirangthem Robindra Nataram Nokani amadi Maifa ki Advisor Seram Herajitna Thoram ki Nungui Bawarol Thambigani Thoramda Sahitya Academy New Delhi ki Manipuri Language Advisory Board ki member Dr. K.N. Chana Bir Tikendrajit ki Punsiwari haiba hiramda akhanaba wangangloi oibigani Thoram loisilakpada Maifa ki Vice President Khangjrakpam Rajakumarna miyamna thagatwarol pigani Ing kumjali singamaga chamapan marfutarani thoigi Agas ki tangkunda Manipuri lona Bharat Sangbidhan ki nipan suba tangkakta chansen kiba numit adubu ningsingduna ngarang Manipuri Sahitya Parishad Assamna senduna kuntra manga suba Manipuri lon ki numit pangthokre Parishad ki maru sanglen Silchar da pangthokiba thoramda Parishad ki President Dr. Purisabam Biramanina Mayai Tangbalda loinana Manipuri Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi ki member Dr. K.N. Chan Potharaba Assam Sarkar ki Additional Secretary Aramam Nandababu Naharol Writers Forum Assam ki President Tahir Sajabam Maifa ki Advisor Seram Herajitna Mathangsidna Chief Guest amadi Guest of Honor oina daista lengsin ki thorum hawgalakpada loan gi damak chen chongbiramba miyoi sing amadi Parishad ki laikhitraba oja singi mafamda laisu katuna ikai khumnajaki matungda Parishad ki General Secretary Dr. Maisnam Ninghaibana lengbirakiba mayambu taramna oki amasung Parishad ki Secretary Dr. Posamam Rajbiharina Manipuri lon ki numit ngakpagi nunggi oiba warol thambiki ngarang pangthokki belamjeningai oiraba thorom asida khas sonai masagi President Mayengbam Ngauba amadi Potharaba oja Social Activist Kaisam Vidyapati Parishad ki Special Invitee Larelakpam Champalal Parishad ki Secretary Konsam Robindra Nachingba miyoi singna sarukjapi ki ngarangi mifamna kumna nainaduna Manipuri lonbu Associate Official Language oina lauthokrabagi matung Assam Sarkarna ing kumjali sing aniga kunmari gi November gi tang 13 ta Gazette Notification thokraba matung ngasi phawbada implement tawdriba asida nungnangba phongdoknakhi Assam Sarkarna Manipuri Language Cell amasu hangdokhaningbagi apambasu phongdoknakhi loisilakpada Parishad ki Treasurer Sogaijam Subhangkorna miyamda thagatwa haipikhi haina Parishad ki Secretary Dr. Posamam Rajbihar ki cherol amada phongdorakli Manipuri lona Bharat Sangbidhan ki nipan suba schedule da chankiba numit puning singduna Naharol Khoriol Silup Assam Lakhipurna Silup ki sanglenda kuntra manga suba Manipuri lon ki numit jinglen na pangthokre
थौरम असिदा लोन अमसुंग साहित्य की मरुओइबा कयागी मतंगदा खननिनखि थौरम असिदा नांगोम बसंत कुमार अमसुंग खाइदेम कांतना अखनबा मिथुंग ओइना सरुक याखि सिलुप की प्रेसिडेंट थोक्सोम विश्वनाथना मिफम अपोइदुना पांथोकिबा मणिपुरी लोन की निमित्त मरी लेना पांथोकपा थौरम असिदा मसक नाइबा ओजा सिंह अरामबम गौरगोपाल इंगुदम विनोद अमसुंग इंगुदम सतीश चंद्रना वांगांगरोय ओबिखि कबीर चांक्रमय विदित कुमारना थौरम की सयो इसै अमदि सैरोय इसै लांथोकपिखि सिलुप की सेक्रेटरी वाहेंगबम विनोय कुमारना मियामबु तारामनौपगी वारोल पिखि अरोयबदा वाइस प्रेसिडेंट अयेकपम सुरजमुखिना थागत वाहि पिदुना थौरम अदु चिंगलेमना लोइसिनखि लौना सिजेंगनबनि मखोयदु मैतै मचानी हायगा मसागी थौदांगी कावरगा कगी कानरी हायरुबगी लोंगी नुमित ngaruबगी अरांग बाहजदे मितै ममालोन नुसिदे प्रमाण अदु पिजनी नारोन सिंबीबनी सिंबीनी adi naron simbiu I am ready to face it I am ready to argue it sini me amda am kolom dari punoku Wanglen Meko Matai Taine Warini Hanu Benina Ban Tavada you know my amna looking Takpike Bigi Wariduni Ban Jara Sindo Hani Nitina Jafu Yuanda Hatuna Ising Asab the Putle Lafula the Nintina Mayom Yomaga Leva the Nintina Punki थौदोक्सी आईगी इमांग मक्तदा थोकिबनी तसेंबदी हनु हनिबिसिंदु पोक्त्रिङै योंगनाव मयामदु लेत्रिङै ना अयाक्ति लेरबनी follow up pu hek tawdraba aikoina tawriba mayamdugi panna suwara sanu warida lairikta aikoina warakhiba mayamdugi lairikto lairik pe samma thokna iraga sunya follow up heidraba adu fulfill oidraba karimta kanadabani haina aigi wakhandadi lojai aduna aikoi masi akoi karigumba polama tawbada success oinanaba mapung phananaba tawsi haiba Chanarabagi aikoina phangpham thokpa jumuk phanglabra haiba wafam mahangna jamna kupna yengba amadi pami haiba phangdogi aduga ngasigi ifam masida aikoina ngasi tawjariba sigi mamal oina yamna longi maramda phajaba aikoigi hansingna thambiriba wafam singsu tabada kodongdongna nungaiba pawi Manipuri loan Meetei loan Hojai loan अखोसे अखोगी चाही लिसिंग अनिगी पुवारी लेबा अदुगुंबा याति अमनी अखोगी लोन सी हानबद अखोगी हलमन सिंगना लाइगु सिंगना सिनरंबा लोन सिंग अदो अरिबा मतमगी लोन सिंग अदो लोन थै तमना ओनथोक्तना कयामदि असिबा लोन ओइना लेहवी अदुगा लोन थै ओलगलिबा लोन सिंगनो मु अहिंगबो वंदना अखोइबु समदनो मयाम सांगना पुरगलिबनी अदुगी खुसेम की लोन कया चंगी अदुगी अतोपगी लोन कया मसु तिनसिलागा मणिपुरी लोन असि उजी खुन ngang खोना खोले मी का थोलोने खामी मई कल होरोने पारी मोंसामो पांगल बसा Pari mongsamo pangal basa Iwai kong ho tilaga Namloy kan bakanana Mangki gani uoina Kone mika polone Gani uroina Kole mika polone Hojai Girls College की मणिपुरी डिपार्टमेंट ने सिलांगना कॉलेज असिगी बी ब्लॉक दा कुंथ्रामंगा सुब मणिपुरी लोन की निमित पांथोक्रे मणिपुरी डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर एस शरचंद्र सिंह ने मिथमा पोइदना पांथोकिबा थरोमसिदा कॉलेज असिगी प्रिंसिपल इंचार्ज सुमिता देवनाथना मिथुंगलेन ओइना सरुक यापिकी
थौरम असिगे काई खुमनजब मिथुंगसिंग ओइना कॉलेज असिगे एकेडमिक इंचार्ज डॉक्टर पीजूस नंदी मणिपुरी साहित्य परिषद असम की सेक्रेटरी फमदोम मणिबाबू रवींद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर डीजमणि शर्मा डॉक्टर एल धनवंतरी अमसुंग होजाई गर्ल्स कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर जी नंदिनी शर्मा सरुक याखी कॉलेज असिगी मणिपुरी ऑनर्स की 3 सुबह सेमेस्टर की महिरोय हुइरेम प्रिया देवीना थौरम असिगी एंकर ओइबिखी अमसुंग मणिपुरी ऑनर्स की 3 सुबह सेमेस्टर की महिरोय लोइताम बोबिता देवीना तराम नौपगी वारुल थंबिखी कॉलेज असिगी मणिपुरी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर वाई प्रेमावती देवीना थौरम की नुंगी ओइबा वारुल पिखी मथंगदा दाइस तफमलिबा मिथुंगलेन अमसुंग इकाई खुमनजब मिथुंगसिंगना मणिपुरी लोन अमसुंग कल्चर ग मरी लेनबा वाफम कया मरिक चुमना थंबिखी अरोइबदा 3 सुबह सेमेस्टर की महिरोय अचोइबम देवीताना थागत वाहै पीरबा मतुंग मिफम अदु चिंगलेम नलुसिंखी नुंथिल की पुंगनी ताबा मतमदा होजाई गर्ल्स कॉलेज की मणिपुरी डिपार्टमेंट की ओजा डॉक्टर एम आसारानी सिंहना मॉडरेटर ओइबिदुना सेरेंग सेदिनबगी थौरम अमसु पांगथोखी हाइरिबा सेरेंग सेदिनबा अदुदा कॉलेज असिगी मणिपुरी महिरोय अमसुंग ओजा सिंगना नुमित असिगा मरि लेनाना सेरेंग पाथोकनाखी तारपरा आमाक भाषा रक्षा करार दायित्व आमार मणिपुरी मानुहे मणिपुरी भाषा रक्षा करिब লাগিব बेलेग कोनो लोके आহি मणिपुरी भाषा रक्षा नकरे बांगाली सकले बांगाली भाषा रक्षा करिब লাগিব बेलेगे कोनो रक्षा करिब नरे गतिके এই ভাষা রক্ষা কৰিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব আমি ভাষাটোৰ প্ৰতি আমাৰ যি আন্তৰিক মৰম ভালপোৱা আছে আমি তাক বিচাৰি উলিয়াব লাগিব मणिपुरी लैंग्वेज डेवलपमेंट सोसाइटी मालादेश असम मणिपुरी चनुरा खोरजेलुप कासार अमसुंग नाहामरुप कासारना सिंदुना 35 सुबह मणिपुरी लोन नुमित की थौरम खोरिरोल संगलेन लखीपुरदा मणिपुरी चनुरा खोरजेलुप की प्रेसिडेंट सोबाम जयंती अमसुंग मालादेश असम की वीपी मोइरांगथेम बोरमनीना मिफम पोइदुना पांथोखरे सिलचरदगी लेंबिरकिबा एन दिलीपना मिथुंगलेन ओइना थौरमदा वांगांखी नुमित असिगे मरि लेनाना मालादेश असम की थौबुरेन नावरेम नीलमणि मणिपुरी चनुरा खोरजेलुप की थौबुरेन अयेकपम सूर्यमुखी डॉक्टर पोसमम राजबिहारी सागापम बीरेन लाइस्रम पुंसिबा थोकसोम अंजना ओक्रम ओंगी जयमला कैसाम बीरेंद्र ओइनाम इबोचौना सिंबा मियोइसिंगना वांगांखी हारिबा लुपसिंग असिना सिलांगदुना लाक्लिबा अगस्त की तांग 18 थांजनुमिता मणिपुरी लोन मरी लेनबा खननैनबगी थौरममा नॉर्थ ईस्ट एकेडमी लखीपुर फुलरतोलदा अयुकी पुंग 10 दा पांथोकनबा लेमनखरे हारिबा थौरमसिदा मियामना सरुक जाबिननबा मालादेश की माइगेदगी खंगहलकली 35 सुबह मणिपुरी लोन की नुमित ngarang मणिपुरी साहित्य परिषद असम बोंतरापुर मसा अमसुंग सेंट कैथरीन मसा अनिना सिलांगदुना बोंतरापुर हाई स्कूल दा माइपाकना पांथोखरे परिषद की बोंतरापुर मसा की प्रेसिडेंट कांगाबम अश्विनी कुमारना परिषद की फेराल चिंखटकी मतुंगदा मणिपुरी लोन की दमक मंजिल थादुना होना बिरंबा लेकिद्रबा बोंतरापुर योजा हुम ओइनाम लाला थौनावजम परमानंदा अमसुंग लाइस्रम राजकिशोर की खुया खादा हाइलाई कतुने काइकुनखी मणिपुरी साहित्य परिषद असम बोंतरापुर मसा की प्रेसिडेंट कांगाबम अश्विनी कुमार ना मिफम पोइदुना पांथोखिबा मियामगी मिफम अदुदा परिषद की सेंट्रल कमिटी की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर हौरंगबम राजमणिना मिथुंगलेन ओइना सरुक यादुना मैराचु कतुना मिफम अदु हौदोखी थौरम असिदा इकाई खुमनजबा मिथुंग ओइना डॉक्टर एच अमरेंद्र ज्योतिष शास्त्री यूनाइटेड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी की प्रेसिडेंट सीना मेंजोर नोंथांगलेमा की प्रेसिडेंट हौरंगबम बिमल सोशल एक्टिविस्ट नावरेम चुनीलाल बोंतरापुर हाई स्कूल की हेडमास्टर एम ब्रोजेंद्र अमसुंग सोशल एक्टिविस्ट ए विद्या सिंहना डाइस की लेटिंग बिखी वाइटिना सिंहना तराम नौपगी वारुल पिखी अमसुंग लोइतोंगबम दोरेंद्रजितना नुंगी ओइबा वारुल थंबिखी थौरमदा अहल ओरबा ओजानी बोंतरापुर हाई स्कूल की मुतुम बोंतरापुर हाई स्कूल के रिटायर्ड हेडमास्टर मुतुम बिजोय अमसुंग रिटायर्ड हेडमास्टर मुतुम नीलमोहनदा लेंग्यान फिकुदोल तमदने काइकुमनखी मतुंगदा बोंतरापुर हाई स्कूल की रिटायर्ड हेड मिस्ट्रेस एम गुणपति सिंहना मणिपुरी लोन अमसुंग हौजिकी ओइरिबा फिबम अमसुंग बोंतरापुर मसागी एग्जीक्यूटिव मेंबर रंजित चेंगखोमना मणिपुरी लोन क्लासिकल लैंग्वेज अमा ओइबदा हाइबा हिरम सिंगदा वांगांखी लोइनाना बोंतरापुर हाई स्कूल की महिरोय सिंगना निमिदसिग मरि लेनाना सैरेंग अमसुंग वारेंग सिंग पाथोंगनाखी दाइस की लेटेंग ओइखिबा सिंग अमसुंग ओजा लाइस्रम बिमल जयमती शर्मा
Kunjarai Devi amasung atai Bontarapur khungangi meira paibilup singi thoburel singna thoronga mari lena wangang laduna Manipuri lon bu hena tamsinba paba amasung ibada sizinaduna lon asibu kansi amasung hena chakwadansi haina phongdong rangkhe aroibada Parishad ki CEC member Laitonjung Mabahana thakat wahi pidana thoromadu mapung phana pangthokki haina Parishad ki Bontarapur masagi secretary Loitongbam Tikendrajit na paudam lakle Banyak sih guys, akan iyo usima tahu le. Asima lagi, asih koi Barak begini. Atu ki matung damu, atum sethara ya, ada macam loje tamboi tando ini. Manipuri mediam lagi ini macam sida koi Barak begini, koi kasar sih sih am divided kasar sih ni. Asida koi Manipuri mediam lingna bagi yang kan honoram me. Asida koi yang Hojai, koi Lakhipur ki nahamaru. Hansing mayam hawong gorori awe kesam kunci laisam rasi sor kain dari koi kan rasi sor senati songi rasi sor tongan ba jaiga kausik kain dari agedi koi nam Narendra agedi waja manikisan yam nakan ihau si tauraka Guwahati gi GS Road talaiba Christian Bosti gi Asian Holidays da August ki tang 18 gi ayuk ki pung 13 taba matamda Global Meetei Foundation gi chahi gi General Body gi mifam mai pakna pangthokre mifam aduda World Meetei Council gi Chairman Retired Colonel Gokul Chandra Namaya tangbal lobi ki bagalena Global Meetei Foundation gi Director Singh Shareholder Singh amasung World Meetei Council gi member sing su mifam da saru yakhe mifam da tungda pangthokadoriba Meetei ekhoi gi thabak thorum na chingba yamna maru eba wapum kaya khana naina ke wenana Assam gi Hojai district ki General Secretary obiramba Oza Karam Rajuna manung matam sadana leiki dabada mahaki thawaina dairamle da ingna chingna leiruna ba taibong mapu da thoni jakhe amaromda August ki tang kun Manipuri lon ki numit kamari lenana lona sibu hena chakona na bagi hiramda kubna khana naina ki haina World Meetei Council CEC gi information amadi publicity mutum gunadhon na paudam lagle Janata College Manipuri masang amasung college asigi Manipuri waja sing amasung mahiroi singna punna sinminaduna kuntra manga suba Manipuri lon gi numit chinglem na pangthokre Thoramasida Manipuri masangi oza ahan Dr. Usarani Sarmanat mifam mapoi bikhi Thoramda mithunglen oina Manipuri Sahitya Parishad Assam gi hanagi president Ngangom Joy Kumar na phambak leting bikhi phambakta Janata College ki governing body gi president Hobizam Mohan College asigi principal Dr. Debasis Palamadi political science masangi oza makok Sri Y Profula Singasu phambak leting oi bikhi Haudokpagi thorom loiraba matung tongan ba makhal mathel gi ba thorom sing pangthoktuna numidasigi harang nungai ba phongdok minakhi haire Manipuri language was included in the 8th schedule of the Indian Constitution in the year 1992 by passing the 71st Amendment Act. However, this language was included during the Prime Ministership of P.P. Narasimha Rao. Manipuri law 8th schedule Sanbagi ahan bawapam si Lakhipur Khumandi Madova Chowbada Laukibani. Language sama schedule Chanba Matamda Pangma status to Ado Jowbadagini Ipana Masi schedule Manipuri language Tangbagi Pana South of Java. Lord Ma Hector schedule schedule Chanba Yavan nothing. 1992 August की तारीख कुंडा 8 शेड्यूल चलने लोन से अपुन मुक्ता नहीं मणिपुरी ने नेपाली ने कंपनी ने All Assam Manipuri Students Union Lakhipur District Committee na silang tuna amadi Nehru College Manipuri Students Union na jumbo iduna pangthokiba kuntra manga suba Manipuri lon gi numit ki thoramda mifam mapu oina Amsu Lakhipur District Committee ki President Sagapam Bishop Mithunglen oina Nehru College Poilapur gi English Department ki hanage chodi Dr. Jengkhom Rajbihari ikai khonmejari ba mithung oina Amsu Central Committee ki Vice President Omkar Samurayapam Nehru College Poilapur ki Principal in Charge Dr. Laisram Bharati amasung
Sunrise English School की principal Celine Nongyai ने चिंबा मियोई सिंगना दाइस तफम की आमसु लखीपुर district committee की vice president Kolom Nonglen Khombana ताराम नोकपगी वारोल पिखी अमती general secretary Kisan Haurangbamना नुंगी ओइबा वारोल थंबिखी थौरंगी मखा चथरकपा ओइना अचोइबम दिजेन आरामबम गोरकोपाल संक्रमण मोहन सिंह गांगोम निरंजन चिंबा ओजा सिंगना थौरंग मरी लेना वाफम कया थंबिखी नेहरू कॉलेज मणिपुरी स्टूडेंट्स यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट मुतुम चिंग लेम्बिना थागत वारोल पीदुना अयुकी थौरम लुसिनखी नुंथिल की थौरम द महिरोय तरानी थौरमना सरुक यादुना इंटर कॉलेज सैरेंग सैदिनेबदा मॉडरेटर ओइना ओजा अचोइबम दिजेन अमदी डॉक्टर मोइरांगथेम सुबिता अमदी मुतुम संजिताना सैदिनेबा सिगिजा सोइबिखी सैरेंग सैदिनेबा सिदा नेहरू कॉलेज की लांगलिन चनुना अहानबा GC यूनिवर्सिटी की आरामबम जाइचेन बिनानी सुबा अमदी GC यूनिवर्सिटी की सागपम सुरसना अहम सुबता खे अरोबदा नाट के बजगोई सैगलोइना थौरमसी लुसनखी याम लाइब हाइगद्रा मणिपुर की मपान लेबा मरुना अखोय कसार लमदम की दारी हेबसिंग करीदा अखोसे मणिपुर मपान लेदना डायस्पोरा है मणिपुर की मेन स्ट्रीम दी मपान अखोना अतोप कांगलुप थेंगनब मतमदा मखोइना अखोइसु थवोइदना तोबिरकवा असिदा थवाइसे चाकपदगी अखोइगी मतम अदुगी लारी हेबा इपा इपुसिंगना मणिपुर दा चलगा 1907 दा महाराष्ट्र की मफम दा चलगा आइदी अखोइगी इरोल दा लारी तंबा हौसी हाइबगी प्रपोजल असे पिसन की महाराष्ट्र सुरसान महाराष्ट्र की तेनोदा मसे अखोइगी मपान मणिपुर की इहान हानबा लोन की मरमदा कंसेंसस ओइबा इहोनि मपान मणिपुर की मणिपुरी सिंह पेन कौरिबसे मसिना मनु वरगा महाराष्ट्र सुरसानना लिसिंग मगा चामपंगा कुनमरी दा इहान हाना मणिपुरी लोन दा लारिक तंबा होदोखी अइना थंजनिबा वाफमदि मणिपुरी लोन की इहोवसे 1924 दगी हौरे असिनि इन हाइजनिंगिसे मसिदगी असुम चथरा अगा 1924 के अगस्त से तांग कुंदा कलकत्ता यूनिवर्सिटी दा मेटी रोंदा मेट्रिक परीक्षा थाबा यारे यामना नुंगाइबा पाउ मेटी सिंगी उइने मंगिरंबा मंग सिंगी मनुंदा अमखक्ति मंफाउनरे असुम तोरपना 1948 दा कलकत्ता यूनिवर्सिटी दा BA दा मणिपुरी सब्जेक्ट लौदना परीक्षा थाबा यारे अदुना एकोगी मणिपुरी लैंग्वेज की मूवमेंट नसे एकोना असुमाना थंबा याय इहान हानबगी एकोगी इमा लोन से असिदा लाइक तंबगी मसिगी इहोवसे 1924 दगी हौरगा 1948 हौबनी हाइबसे इहान नंबर थंतेके तासिन खोमजिल थमलिबा इमारोल निनुशिबी मसा मरेंग फन्ननबा होटनसी इरei चाखिबिक्सु लिकलम लिखुन थीदुना मपुंग मरई फहनसी सीदयाई नादयाई ओहनसी काउरोसी इपा इपुगी पाउता अवाई ममरोल पामलुनु लेबाक न शाबसन मो खोंगु यारो हुनगे लाकनी लमलानबा तिंगथोकलुनु नखुत चिंखिदनबा लिचिंग हयु येंगबदी मियोई पोकनि खल्लु ngak sichen na imarol tham siluna thamoi nungda mi pai thaba yaudaba aigi haiba wakhalna imarol bunushina iromdong oiba ngamnanaba irei pakidama iramdam gidama nungsibi irol imarol thagachai nangi sangbanaba machugi lampakta sanakhibani lai singna nongma sagol kangjei mukna yubi lakpi chahi chamaga kunning thaugi tangbal la phamkhiba तना लेरी मालेन की लेमाइदा सादलांदा थोना लिंजेलदा लेते नंगुंबी कुमजा के मांगरुरबा इमा की निखीब सक्तंबु उरगा चाउथोकचै ngasi dei rai cha khudingna thamlage seksinna imabu phizida chetna punduna कांजीपुर की सेकला कवि कमल की खुई खैरफोन चाउबगी सेरेंग हिजम गुनोगी कल्पना सोनरी मिजातिना साहित्य नंग तबु अवाद पर लेते दो मेटे साहित्य की थोबुरोई लेंसिंग लगले मेटे सनु मेटे साहित्य की खुया खाद Facebook literary group Sairengi Irenbung amasung Warimasa ki taibangna
Malemgi thakta Manipuri saireng amasung wari macha online da hidanabagi thorom mangarak suboina pangthokre. Kumsi kumja lising aniga kuntaruki result ngarang kuntra manga suba Manipuri lon gi nimit ka mari lenana online gi khutang da lauthokre. Manipuri saireng hidanaba lising aniga kuntarukta irenbung poetry mana phangkraba aiba singdi Ramang krabalamdam sida saireng gi aiba moirang them Netrajit Meetei. Thanga dagi thiri aina haina mingthonba saireng gi aiba Joy Shankar Mesnam amasung Thaudang saireng gi aiba Tony Telheiba taurang bamne. Aduga wari machadana Sagolban moirang hanuba mamang lairak Syama Tongbramgi Punsina Punsibuda Thaunawjam Dhoni Babu Short Story Award Lisinganiga Kuntaruk Amadi Rakesh Nauremgi Kari Matauno Imada Sinam Tono Babu Short Story Award Lisinganiga Kuntaruk amasung Rita Thokjonggi Numit Tarit Nido Haina Mingthon wari machada Thaunawjam Jati Short Story Award Lisinganiga Kuntaruk lantokhi Handaki hidanaba sida sairengi oina Laren Lakpam Sruti Kumar Sahitya Bhushan Hojai Dr. Mongola Laisram MCD College Sonai amasung Professor Harongbam Rajmani Assam University Manipuri Masangna Ikai Khomnajariba jury member oibikhi aduga warengi oina Naurem Amuyaima Sahitya Bhushan Kohati Khetri Bir Sahitya Academy Awardee amasung Bima Batithiam Ongbi Senior Lecturer na jury member oibikhi hairiba manasing asida citation ga loinana selgi manasu yauri haina group admin Thaunawjam Syamgi cherol asida khangalakle Meghalaya gi Silongda Khasi Students Union na Assam gi gari singda amanga tatokan kibagi thodogadugi mayok tangarang Khanapara gi Jorabata Assam gi driver singna janingda ba phongdokpagi khongsang sangsinkhre driver singna lambi mayai da famduna tongan ma kholaw law kibaga loinana Meghalaya gi registration number yawba gari sing chathok chasin tawbada thingba pikhi masigi mahai oina Guwahati dagi Meghalaya rom da chatkadaba tourist singi gari kayamarom lambi da pamduna leikhi khongjang chathariba driver sing aduna rajya dugi additional SP amagi gari phawba Guwahati da changlakpa thingba pikhi hairi Mizoram rom dagi Assam da drug pusina ba honaramba khutpu ama Assam Rifles amasung Borobekra police ki apunba khongjang amada jiribam gi tupi dhorda Barak Turel da thi humbada lupa crore kuntaret rom gi oigadaba yaba tablet lising marfutara amasung soap case mari da haptana purakhi bani haiba heroin gram nipunipan phagatkhre aduga thoudok asida chenabani haiba mioi taruk su phare mamangi numit ki ahingi amamma matamda chathaki ba operation aduda hi aduda tonglakpa mioi sing aduna nanthokna ba hornaki adubu Assam Rifles ki lanmi sing na kanna honaduna mioi taruk mak phagatki hairi operation asida problem sing adu Barak Turel da puthok pusin tawbada sijanaramba country made hi mobile phone taruk amasung side bag mari su phagatki Phagalaba mioi taruk adu amasung phagalaba nisaki problem sing NDPS Act ki makhatana thijin humjinba amadi ain gi oiba thabak sing lokhananaba Borobekra police ta sinakre haina Jiri News Network tagi phangba pawa sina haire Lakhipur online channel asibu yengbiri basingna pawa sibu like amati share tawbiu amati hojik phawa channel asibu subscribe tawbidri basingna subscribe tawbiu Aroibada maruoiba paw amukhanna Silchar Rongpurda Jubaraj Bir Tikendrajit ki mitam maikum hangdokpagi thorom hayeng thangjen mita pangthoklagani Manipuri lona Bharat Sangbidhan ki nipan suba tangkakta chankiba numit puning singduna Assam ki mafam kaya dasu kuntra manga suba Manipuri lon numit paksana pangthoknakhre Facebook literary group Sairengi Irenbung amasung wari masagi taibangna kumsi chahi gi mana phangadaba singi ming lauthokre Meghalaya da Assam gi gari da amanga tathokan ki haibagi mayokta Jorabad ta Assam gi driver singna lambi thingjinbagi khongjing chathakre amasung Barak Turel maril da pusilakpa lupa crore kuntaret rom gi oigadaba nisagi problem kaya mioi taruk kaloinana Assam Rifles na phare Lakhipur Online YouTube channel gi paw sandok jaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare